Yesu nashimwe cyane abakunzi b'urukundo gatatu TV muraho murakomeye. Ndabaramukije mwese abantu bose muba mu bihugu bitandukanye, amahoro y'Imana bane namwe, kandi ntibagiye abagenzi banjye cyangwa se abakunzi banjye muri mundebera muri kuri Facebook, nukuri muri ko murakurikirana ubutumwa ntanga. Imana yo mu ijuru ize ibampere iherezo ryiza. Nico kintu gikuru nabasabira, iherezo ryiza. Amen. Kubera ko iherezo ryiza riragoye kubona, rumva, ariko noneho nibindi nabasabira ibyo imitima yanyu yifuza, Imana iza ibahereze. Amen. Ndakunda mwese abakurikirana urukundo gatatu TV. Nukuri Uwiteka Imana nabahe umugisha utagabanije. Amen. Ndashima Imana ko Imana yongeye kandi kunyizera nkaboneka. Amen. Mu bisanzwe sanzwe mvuga ubutumwa nkavugira kuri WhatsApp muri groupe. Ndafite igroupe yabubatse, nkaba mfite ni groupe y'uruvyiruko, nkaba mfite ni groupe isanzwe nyine mvugira mu butumwa. Yego, kandi nkaba nshimira uruvyiruko ugwaruka muriko murihana, nukuri muriko muragarukira Kristo. Uwiteka Imana nabakomereze agakiza. Kandi nkaba nshimira abantu bari muri groupe yabubatse, ndabashimira kubera ko inyigisho ndabashikiriza Imana iriko irakora imirimo n'ibitangaza muriko murazikurikiza. Amen. Nukuri Uwiteka nashishikare kubakira ingo, kandi Uwiteka nashishikare abagwanirira. Amen. Kubera ko shitani imigambi yiwe niyo gusambura ingo zabubatse. Amen. Nukuri ingo zanyu nizigotwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Ndabakunda cyane, ndabakunda mwese. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Amen. Ikindi, umusore cyangwa se umukobwa mutarashaka, Uwiteka Imana nabafungururire inzira kugira ngo Imana ibubakire ingo. Amen. Nukuri ndabatuyeho umugisha. Uwiteka Imana ize ibagire neza. Uwiteka Imana zabagire neza. Amen. Uyu munsi ndabazaniye icigisho, ndabazaniye ijambo ryitwa ngo subira kuwiteka. Amen. Subira kuwiteka niryo jambo ndabazaniye. Benshi baravuye kuwiteka, benshi baragiye kure y'Imana, benshi barasubiye muri Egiputa. Nukuri none ijambo rikuje ngo subira kuwiteka. Amen. Reka dusenge hanyuma mbandanye. Uwera we wicaye ahera, uruwera habwa icyubahiro Mana. Mwami Yesu ndagushimiye cyane ukuntu wongeye kungira neza ukanyerekana mu kamera. Mana habwa icyubahiro, ni kubushake bwawe Uwiteka. Haleluya. Ndakwinginze Data, ijuru ryururuke maze ringote. Haleluya. Mwizina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti, ndirukanye imyuka yose mibi iri hano hantu. Mwizina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti, ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, undungikira umwuka wera maze nasame na wavuge. Amen. Mwizina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti. Mwami Yesu, ndakweretse umuntu wese ari bwumvirize ino video
buno butumwa bwawe. Mana ndakwinginze umuhe umugisha, haleluya, maze umwagure mu buryo bw'umwuka, haleluya. Yesu ndagushima, ndakwinginze Uwiteka ugenderere umuntu wari we wese ari bwumve buno butumwa bwawe. Urakoze mwami w'abami, sabye nizeye kuvyumvishije mu izina rya Yesu Kristo, amena. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana, amena. Iryo jambo riri muri Hoseya igice 6 ku murongo wa mbere, amena. Ku bantu bafite za Bibiliya nimugende mwisomere, amena. Hoseya igice 6 ku murongo wa mbere. Mwibuke ko ikigisho cy'umunsi uko cyitwa, amena. Reka nsome mu izina rya Yesu Kristo. Enda nimuze dusubire kuhoraho, kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura. Niwe yadukubise kandi niwe azodusomora. Amena. Subiremwa. Enda nimuze dusubire kuhoraho, kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura. Niwe kandi niwe reka nsubiremwo. Enda nimuze dusubire kuhoraho, kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura. Niwe yadukubise kandi niwe azodusomora. Amena. Niyo mpamvu nabwiye nti nimufate ijambo ry'Imana, igitabo Bibiliya mwisomere, amena. Okay. Ahangaha ino jambo rivuze riti enda nimuze dusubire kuhoraho. Ijambo ry'umunsi, subira kuwiteka, subira kuhoraho, amena. Niryo jambo uyu munsi tugiye kwigaho uyu munsi, amena. Subira kuwiteka, bene data, nimusubire kuwiteka. Uwiteka mwaramuhebye, mwaragiye kure y'Imana. Imana iyo iriko irabashaka ntagibabona. Nimusubire kuwiteka, amena. Mukobwa, musore, waragiye kure y'Imana, nusubire kuwiteka. Nusubire kuwiteka, niryo jambo mfite, amena. Abantu benshi mwaragiye kure. Murazi wa mugani w'umwana w'icyangazi, umwana w'ikirara. Umwana yikuye kuri se, aramusaba ibyiwe. Amaze kubimuhereza aca yigira mu gihugu ca kure. Amaze kugenda mu gihugu ca kure, aragenda ronona ibintu byose se yamuhaye. Hanyuma ubutindi buramufata byose, ibintu byose bibiramugeraho. Ariko noneho yarisubiye ko yibuka abagaragu ko barya bakanasigaza. Hanyuma aragira iki muri we? Aragira iki? Yumvira ko yasubira iwabo. Mwene data, subira kuwiteka. Subira kuwiteka, kubera ko wewe wagiye muri Egiputa. Erega nubwo uri kuraririmba, wibagiye kuri umusambanyi. Nubwo uri muravuga ubutumwa, wibagiye kuri ndyarya. Erega nubwo uriko urakura diakona, wewe ufite abagore barenze umwe. Noneho nusubire kuwiteka. Garukira Imana, wihane, wemerere Kristo akuganze, amena. Kuko ndababwira abantu bose bahebye Imana,
ntago bazigira binjira mu bwami bwo mu ijuru. Abakobwa muri ko murasambana cyane, mbese iyo mwumvishije umubiri ushushe ntago mwihangana. Mbeho murazi ko umubiri ushobora gushuha wonyene atawukozeho cyangwa se ngo utekereze ibintu by'abasore, kubera ko ubukomeye. Ariko wumvije umubiri ushushe uca ugenda gushaka kanaka ngo muryamane, ukibagira ko hariya hari abakobwa bamaze imyaka n'imyaka bataronka n'umusore abaresha, bakumva bashushe bagaca bihangana. Kubera iki? Bazi ico bakiriye. Hagira mwijoro bagaca bagenda bakituna, bakumva imbeho bakubise bakituna, ntibiyumvire kuja gushaka umusore ngaze abafumbatire. Kubera iki? Barimwo baratinya icyaha, barimwo baratinya urupfu. Ariko wewe ukubitwa n'imbeho gato ukabagiye guhamagara kanaka Sibomana gaza gufumbati. Hariya hari abasore mu kuryama, uraza umuheto ukuntu uba wihese. Mu kuryama bafata amaguru bakayazinga kabisa, udutsinzi nako intuze amavi agakorino. Kubera iki? Bemeye barituna kubera ko badashaka ikintu cyitwa urupfu aricyo cyaha. Ugira ngo se abahiye bababuze? Babandi bagenda banyungusha mu muhanda ntago bababuze. Babandi usanga bari korogoye, bari mukorogo ntago baba babuze. Babandi mbese bambara bagashikana amajipo bakayashikana no ku matako, hose hagenda haboneka. Abo ngabo ntago baba babuze. Ariko kubera gutinya urupfu baremera bakituna, imbeho yakubita bagafata ibirengeti bingahe bakikubitaho kugira ngo bashushwe n'ubwo burengeti. Kubera iki? Barazi ico bakiriye. Ntago bashaka gupfa, ntago bashaka guheba Kristo. Uwo Kristo ari muri bo ntago bashaka kumuta, ntago bashaka kumusiga. Ariko we wa musore we, iyo ukubiswe n'imbeho uhamagara Mukamana ngaza gupfumbatire. Nyamara iyo nzira wafashe ntago ari nziza. Iyo nzira wafashe irimwira kujana mu irimbukiro. Erega muraho ngaho murabasambanye, muraho ngaho murabasambanye. Umugabo agenda adomeka abakobwa inda. Abasore bagenda badomeka abakobwa inda. Kanaka bamuteye inda, Gitwe bamuteye inda, Nyiramabuno bamuteye inda, kanaka bamuteye inda. Agategwa mbese abo bose umwe akabari wagenda kubadomeka. Ese buriya uzi kugo ngugo nugo karupfu nagwo nyine? Ubwo n'urupfu. Nimusubire kuwiteka, nimusubire kuwiteka kuko Uwiteka mwaramutaye. Buriya urazi kuba uri umurozi wicaye mu rushengero? Urazi kuba uri umusinzi warangiza kuvuga ubutumwa ukagenda kugura icupa ry'inzoga maze ugacufata isoda ukavanga, ugasukamo ukavanga, uhisha kanaka, ariko iyo mwijuru ntago uri kurayihisha. Kubera iki? Iri kirakureba.
nimusubire kuwiteka, nimusubire kuhoraho. Nyamara ngo ivyo urabikora nayo igaceceka, ukibaza yuko muhwanye, izabiguhanira byose ibishire imbere y'amaso yawe. Ibyo byose ubona urabikora nayo igaceceka, ntugire ngo ntiba yakubonye. Urazi abo umaze kwica, urazi uturozi ugendana mwijipo wa mumama we, wa mukobwa we, ngo ugiye kuroga kanaka, ngo ugiye kuroga kanaka, ukagenda mbese uhagenda mu bapfumu kuzana imiti, ngo ugiye guha umusore kanaka ngo agukunde. Iyo nzira mwafashe ntago ari nziza, niyo mwirimbukiro. Nta nubwo muri ko muranatinya n'urupfu. Icyaha cyari cyo cyose n'urupfu, icyaha cyari cyo cyose n'urupfu. Nimuhindukire Kristo. Reka ndababwire, buriya urazi umugabo abonye itako ry'umukobwa, umugabo kubise amaso ku itako ry'umukobwa, urazi ukuntu aca ahinduka umubiri wiwe ukamuhindukana. Urazi umugabo abonye bino bice by'amabere hano biri hanze, urazi ukuntu mengo biba ari nka sumaku bimusumakuye. Ariko twakubwira ati mukobwa ni wambare wikwize, ngo tiko turakubwira nabi. Ayo mabere yawe nuyanure, Imana itaraza kuyakwanurira ati muri ko murantuka. Ayo maguru yawe, ayo matako wanikiye, anura, Imana itaraza kuyakwanurira ati shwi, ati rwose ibyo bitutsi byanyu birandembeje. Nyamara uranga kuyakura ku musozi, uranga kuyakura ku musozi ngo mbese wambare wikwize. Imana izayakwanurira. Reka ngenda babazi, ntubona ko corona yateye? Ubona itafashe isi yose, ntago irimo irajonjora. Kandi ndakubwira, nta nubwo ikomanga, irafata umuntu wari we wese, ntireba ngo uri kanaka, ntireba ngo urakomeye, irakubita, irakubita kabisa. Reka ndakubaze, ntubona ko haje ibintu byitwa ngo ni gafukamunwa? Gafukamunwa, ntubona ko buri muntu buyambara gafukamunwa? Ese ugiye kuvuga ko Imana yananirwa kuzana gafukamaguru? Imana ntabwo ishobora kunanirwa kuzana gafukamaguru na gafukamabere. Gafukamabere, amabere mugenda mwanikiye, mama muramba udusutiya mukagenda hanze, mukagenda hanze mwambaye udusutiya amabere mwanikiye, abandi na mugashonesha mukadodesha uturibaya, uturibaya tuzamura amabere disi. Ugenda werekana amabere yawe bareba ukuntu mbese yabaye uko nguko, kugira ngo umugabo wa kanaka abone iryo tako ryawe, maze ashuhe acaja gusambura urugo rwiwe. Kugira ngo umugabo wa kanaka niyabona ayo mabere yawe acarara arakwiyumvira, umugore wiwe amushire ku ruhande. Mwambare mwikwize nk'abakristo barimwo baraja mwijuru. Urazi ko ugenda mu rushengero wambaye agakabutura, agakareso kabisa, ukubahuka ukinjira mu rushengero.
kandi n'abariko barigisha ubutumwa bakanakureka kandi bakakubona, bakanakureka ukinjira ukanicara bakigisha ugasubira mu rugo, mbese ntacyo bibabwiye. Ese yo maguru yawe uri kure yereka ndari ya mu rushengero. Yo reka ndakubwire, yo Imana ntagireshwa nayo maguru yawe wa mukobwa. Imana ntagikurugwa nayo mabere ugenda wanikiye. Ndakubwije ukuri, ayo mabere ujana hanze ngo Imana ngo ngarakurura Imana yo ayo mabere yawe, ahubwo nutayafuka neza ngo wambare wikwize, Imana izayagufukira. Imana izayagufukira. Ndababwire, ino ngwara yateye igatera isi yose. Imana ntaginaniwe no kuzana ingwara ifata ku maguru igafatana ku mabere, aho ngaho nyine wanikiye hazi biherehere nanga iyo ngiyo nyine ku maguru mwanikiye amatako, hazi ingwara itumufuga. Nze ndebe ujya ngabo ufite ibiherehere kwayo matako yawe ujya ngo wayanikira, ninde se yareba? Kandi ubugwaye ibihere cyangwa se yo mabere yawe ujya ngo yaba warugwaye ingwara kwayo mabere yawe ujya ngo wobuyanikira, ubu yanura, kubera ko ntago uba ufite ibyo urata. Ntago uba ufite ibyo urata. Ko mudatinya Imana. Abasore nabo amarangi ku mutwe ntiwareba. Amarangi murashira kamarangi maze mugaca mwisukisha, reka ngo n'uburenganzira, ngo n'uburenganzira bwanyu, ngo nicyo gihe tugezemwo, mbese ngo niterambere, ngo n'uburenganzira. Reka ndababwire, iyo umaze kurenga inzira uruhukira muri gihanamu. Iyo umaze kurenga inzira uruhukira muri gihanamu. Ubwo burenganzira se buzabashikana hehe? Erega mutibagira ko muzapfa, mutibagira ko mwebwe muri abashitsi hano mu isi. Ntimwirengagize iki Imana yabazaniye hangaha mu isi. Buri muntu Imana irafite icamuzaniye hano mu isi. Ntago Imana yakuzanye ngo ugende wiyandarika, ntago Imana yakuzanye ngo ugende mbese usambane, ntago Imana yakuzanye ngo uje kure yayo. Imana yakuzanye ngo uyinezereze ukora ibyo Imana ikeneye. Ariko mwebwe mwaramaze kwimika ibigirwamana mu mitima yanyu, ya Mana yabarema murayireka, murayirukana. Nyamara nubwo wayirukanye uzayikenera. Nubwo wayirukanye uzayikenera. Nimugire iki? Nimuhindukire Kristo. Murabajura, muribisha ibinzane. Ese ndakubaze wa mucuruzi we ucuruza umuceri, we ucuruza ibishimbo, ucuruze mbese ukoresha umunzane, mu bisanzwe we ukoresha umunzane. Buriya iyo ugiye gukata, ugakata karobo cyangwa se ugakata gatoya, ukiba mugenzawe, uzi ko ayo mafaranga yayazanye iwawe arayo yatunukiye, arayo yakoreye, yayaronse icyuya cyamubiranye, yayaronse yakoze amasaha 8, yayaronse amaguru yiwe agenda ameze uku nguku. Ariko wewe aje kugushorera, hakumuha ibikwiye, umuhaye dukeya. Afite umuryango ungana uku, afite umuryango w'abantu 5, we uciye umwiba, we aguhaye amafaranga akwiye. We uramwibye ariko we aguhaye amafaranga akwiye. Ese ijuru zajamwo nirihe? Ubwo bavuze ati abajura baje mu muriro, ugira weho wasigara? Erega nawe uri umujura. Murabajura, nimuhindukire.
nimuhindukire nk'abantu mutwara abakiriya b'abandi. Nimba mugenzi wawe afite umukiriya ukagenda ukamwiba, ukagenda ukamwosha ukamwosha, mbese ukamutereta ukamubwira utugambo twotuma ava kwa wa wundi ngakuzeho, buriya wumva utari umujura weho. Ese mwakiranukiye Kristo? Mwakiranukiye Kristo ko Kristo ashaka ko mukiranuka? Mwihana ibyo byaha byanyu, musubire kuwiteka. Kandi ndakubwire, uri kuriba mugenzi wawe kandi uri umuririmbyi, uri umupasiteri, uri umuvugabutumwa, mbese uri umudiyakoni, wavonga mu rushengero, wagenda mu isoko ugatangira kwiba. Uyu munsi wibye akarobo, nimba ufite abakiriya 10 ugenda ubanusura bakura gato, ejo ukazavuga ngo Imana ngo yampaye ibi nibi, kandi uri umujura. Nimugaruke kuwiteka, nimusubire kuwiteka. Imana Isiraheli bababarire, kuko mwaragiye kure. Ibyaha biriko birakorerwa mu rushengero, ibyaha biriko birakorerwa mu rushengero. Abakristo ntukimenya ko ari abakristo. Abakristo barishushanije n'abiki gihe. Abakristo mbese nibo basige bakora ibyaha gusumbya abataramenya Imana. Abakristo mu rushengero aho bari usanga kabisa ari nko mu isoko, bafite imitima mibi, baravugana, nta nubwo banagira iki, nta nubwo biyumva namwo. Ugasanga bariko baragira iki, muri ko muraregana ngo kanaka yakoze ibi atabyakoze. Ese ugiraho ije uzaja mwniriye uri kurakora ibyo ngibyo? Muroko, yewe murokore, abagore beza ni wewe ugira iki, uryamana nabo. Abo mu rushengero abakobwa bato bose ni wowe wabamaze. Ese uri kurakorera iki? Uzaba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu uzaba wararuhiye iki? Ako n'agakorasi, uzaba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu uzaba wararuhiye iki? Yewe muririmbyi uzaba wararuhiye iki? Yewe mujena muzaba wararuhiye iki? Yewe pasiteri uzaba wararuhiye iki? Uzaba wararuhiye iki? Ujya munsi utabonye Yesu uzaba wararuhiye iki? Yewe mukristo uzaba wararuhiye iki? Uzaba wararuhiye iki? Ujya munsi utabonye Yesu uzaba wararuhiye iki? Erega bene data, ntimwibagire rya jambo rivuga riti ngehe ndaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Kandi ntimwibagiye rya jambo naryo ngo inyuma hazaba imbwa n'abarozi. Kandi ntimwibagire rya jambo ngewe umunsi uraje waka nk'itanure. Reka ndabarangire, ndaza vuba nzanye ingero. Nimugende musome mu byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 12. Inyuma hazaba imbwa n'abarozi, nimugende musome ku murongo wa 15 ibyahishuriwe Yohana. Umunsi uraje waka nk'itanure, nimugende murebe muri Maraki igice 4 ku murongo wa 1. Kandi iza neza ko mperutse kuryigishaho. Nimuhindukire Kristo. Hano mwisi si wacu, hano mwisi si wanyu. Turabagenzi, turabashitsi, turimo turagenda. Urimo uragenda mwene data. Reba mugenza wakubiswe n'imodoka,
yari umusambanyi, wowe ntabwo wiga, ntabwo utekereza ati mbese uyu nguyu ukajya ari umusambanyi, njyewe se nkiri ku isi sinari nkwiye kwihana nkava mu ubwo busambanyi? Mwene da, reba kanaka yishwe n'inda yakuye mwinda, yapfuye arimwe arakurora inda, wowe mugenzi we ntabwo uri muriga, aturi yapfuye arimbutse, ati njyeho ntabwo nshaka kurimbuka, kuko umuntu wese apfanye ibyaha apfuye arimbutse, nta juru abagiyemwo nubwo bagenda barimbira ngo aheza mu ijuru ibwaheka bari kubarabesha, nubwo nubeshi nukwihana, nubwo nubeshi nukwihana. Urashobora kubwira kurimbira umuntu yari umusambanyi ruhebwa, yari umusinzi ruhebwa, mbese yari umujura, mukamuririmbira ngo aheza mu ijuru ngo tuzahurirayo bagenzi. Ese aheza mu ijuru yarahakoreye? Aho yakoreye niho yagiye, aho yakoreye niho yagiye. Mureke kuza mubesha, mureke kubesha bene data, nubwo nubeshi, nubwo nubeshi. Abagore babandi warabamaze, wapfira mu bagore ngaheza mu ijuru. Yewe baba kurimba indimbo nziza disi idahuye niyo uri kuraje cyangwa se niyo wagiye, aho bakuririmbiye iyo ndimbi kivuze ntago ari ugiye. Uriya wakoreye ni usanze, wakoreye Imana usanze Imana, wakoreye Shetani ni usanze n'ubundi. Wari umuntu wakurora mada cyangwa sinda, bakwirimbira karimba keza aheza mu ijuru, yewe ukamengora hakoreye hariya wakoreye niho uzahaja. Rero mureke kubesha abantu, mureke kubesha abantu, muze mushaka iyindi ndirimbo muri cyangwa se muze mureke kuririmba, kuko ntago muba muzi uwo muntu yabagiye. Muze mureka kuririmba kabisa, kuko mamubeshe, muba mubeshe, ntago amuvugishije ukuri, ubwo n'ububeshi, kuko ntago buzi uwo muntu habagiye. Dusenge Imana, buri muntu niyibuke aho yaguye maze abyuke, buri muntu niyibuke ibyaha yakoze maze yihane. Umuntu wese ashaka kwihana anyandikire kuri WhatsApp. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Reka dusenge. Mana data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima Mana, ndakwese no jambo mwamuri herekeze, dore ndabivye imbuto, uwumeza niwe uvomera ni wewe. Ndakwinginze Kristo Yesu, mwamugenda ugire neza abantu bawe, amatwi yabo ugende yafungure mwami, n'imitima yabo ugende uyoroshye, kugira ngo ijambo ryawe ryinjire. Urakoze mwami w'abami, sabye nizeye kuvyumvishije mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana nabahe kwihana neza. Ndakubwije ukuri, iyi si igeze ku muhero.